kitabul sadis kitabul hajj deftere jeegaɓere nden hino yewta en fi hajj. Albabul ula dambugal aranal ngal no yewta en fadluhu wa bayanu man furidu alayhi, ɓure ko woni kon e hajju e ko hommo kadi hajju farla e hoore mum. hadise 693 an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala al umratu umra ila al umrati ha e umra bi maana mo waɗi umra hikka ha hitande o waɗoy umra kadi kaffaratun hakkunde ɗiɗo umraji ɗiɗi kaffaratun ɗi ko hoɓɓitayɗi ko yaafotoɗi lima baynahuma kala bakkatu ko waɗa hakkunde majji kanji ɗiɗi. wal hajjul mabrur on yi ko wiyete hajju jaɓaɗo kañum hajju ɗigguɗo ko ɗo wiyete hajjul mabrur. njooɓa on no laaɓi, mbuuɗi hajjiraɗi hino laaɓi, anniye on hino laaɓi, ko ɗum wiyete hajjul mabrur. ɗum ɗon kañum wona wigol hakkunde ngun hajjuɗon e ngu hajjuɗa bakkatu ko woni ɗon yaafete, kañum valeur mum no feƴƴi ɗon. kañum laysa lahu alana ko wiyete kon hajjul mabrur jazaa'un joddi illa aljannata sona aljanna, muttafaqun alayh. ko honɗum jooɗi ɗen musidɓe julɓe heɓugol jawle ko hajjiro e jooɗe e ronken hajjude ɗayni tagol mo heɓi hajju jaɓaɗo gayni golle o heɓi ko ɗaɓɓa kon o hendike visa o jogike assuré o jogike signature e junngo Allah subhanahu wa taala wonde o mara joddi ala kala ko Allah yoɓirimo hara wona jannatul aljanna haray Allah tooñi ɗulle allahu akbar wa subhanallah, Allah wona hino tooña. waɗen umra waɗen hajju. wan aishata radiallahu taala anha qalat qultumi inni hihi noon ya rasulallah ala nisai jihadun hino fawi sonnaɓen farilla haɓoygol jihadi qala nelaɗo maki naam hino fawi ɓe ala hinna hino fawi ɓe jihadun haɓugol jihadi nde andanɗa hoɓo hoorema laaƙitala fi haɓugol jihadi ala e mayri, haɓugo guere ala e ƴettugol kafa ma finkaɗe ala e mayri. ko on ɗum woni jihadi ko farli kon sonnaɓen alhajju wal umra, ko hajju e umra. rawa ahmad ibn majah wallaftu lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fi sahih. asli hadi senno ka bukhari. ko andi ngol en hajju e umra jaka ɗi hino lonto waɗugol jihadi mo heɓal feere waɗugol jihadi. e andi ngol en hajju hino farli kala sonnajo kadi heɓuɗo feere ko hajjiroye, o heɓi cellal ko hajjiroya, o heɓi kadi gorko mo o wawata yaadude tawata ko moodi makko ma ko ɗum ɗorum makko mo o yaada kono aynama kono okippo e makko. aray ɗon farlike mo hay so heɓi jawni so heɓali gorko moodi makko ma gorko jumhurum makko mo yaada haray hajju on waɗɗakimo musidɓe julɓe. si tawi noon sellataka sonnajo immo yaha ha Saudi hajjoya totta tugalal farilla ko farli e makko, so wonda e moodi makko ma bandirawo makko tawsi ko immagol yaha Chine ma Dubai sodoya marchandise, ma yawgol Bamako ɗo, ma yawgol Fore ɗo sodoya nebban, ma yawgol Nigéria ma Côte d'Ivoire e ko nanditata e ɗum watten hiili musidɓe julɓe. kono e sonnaɓe wagarna fi buyuti kunna arten ka Qur'an ñiiɓe ka cuuɗi mon garna fi buyuti kunna ñiiɓe ka cuuɗi mon kala ko moodi mon addani on ɗuuɗi fanɗi weli metti labakani yo ɗum yunu on yuɗum ɗon hawran on ko ɗum ɗon haani. wan Jabir bun Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma qala o maki atan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ari ka nelaɗo arabiyun aɗen iwɗo ka serari fa qala inni ya rasulallah akhbirni humpita anil umra ko wiyete kon umra a wajibatun hiya est ce que ɗum hino waɗɗi mo heɓi jawdi ko farilla be yo waɗoy umra fa qala nelaɗo maki la wa anta atamira kono noon ko nde waɗata umra dey khayru laka ɓurma moƴƴande wona fi ɓaymi innima la waɗɗaki wiya awa on accay ɗon. rawa ahmad wa Tirmidhi wa rajjaha waqfahu o darni e darnugol hadis on. wa akhraja ibnu adi min wajhi akhar, ibnu adi no yaltini o hadis e bangal goo façon goo dayifun on kadi ko lowɗo an Jabir ƴettaɗo Jabir marfu an waɗaɗo marfu mi mana ko wiyete marfu en yewtino ɗum wiɗen ko ɓantaɗo ha hewte e nelaɗo wonde nelaɗo maki alhajju wal umra, hajju e umra wo faridatani ko farillaji ɗiɗi kono ko hajju o woni umra woni farilla, amma umra on ko sunnatun muakkada. wan anasi taala radiallahu taala an qala qila wi'ama ya rasulallah massabil kon ɗum woni laawol ko fanda kon o andi Qur'an no inni en hajju on ko farilla e hoore jama man istata ilayhi sabila, kala on heɓɗo feere laawol o sabil ɓe landi nelaɗo kon ɗon sabil gal nelaɗo ma ko wiyete a sabil fanda ɗon azadu wa rahila mo heɓi mi mana 23 millions ma 30 millions ma 35 millions kala ko gouvernement leydi ka woni ɗon happi yoɓeteɗi ɗin yaaha
o heɓi mbaɗɗateri avion heɓike tewdo ɗo ma auto ma bateau heɓike ma tawno seppo lawol ngol newike cellal ngal heɓike ko ɗum hoolare newike hoolare heɓike wonde hula sakkede ma hewtitede ka lawol si ɗiɗo hawtodiri ko ɗiɗo wiyete assabil kala mo ɗiɗo timmi hoore mum o maayi o hajjo yaale en yoya joni hadisa yeeso ko won ɗum kambantamo mi ala hawjude addande en mo rawahu Daraqutni wa sahahul hakim warraji wo ko jicci kon irsalu ko waɗugol hadis on irsal wa akhrajahu no yaltinoma Tirmidhi min hadis Ibn Umar e hadis Ibn Umar aidan kadi wa fi isnadi no e tugorde on ton kadi da'afun lo en wa an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam lagiya ɓe fotti rakiban e setewol bir rawha'i e nde nokkure wiyetende rawha'i ko ismu makani faqala ni laaɗo maki mani qawm ko yimɓe homɓini qalu ɓen jaabi almuslimuna ko julɓe fa qalu ɓen inni kamɓe kadi man anta an kadi ko an hommoni qala ne laaɗo kadi jaabi rasulullah ko ne laaɗo Allah on sayi farafa at ɓanti ilayhi faade ne laaɗo imra'atun sonnajo e nder ngol setewol ngol ne laaɗo fotti ɗon ɓanti aaligoye towni sonnajo go towni sabiyan bobuhum fa qalat sonnajo en enene laaɗo ali hada hajjun hino wodani oɗo hajju mi mana hajju no fawi o hajju no wodani o qala ne laaɗo maki naam o no duwa hajjude si moye mum no woodi wala ki ajurun hara hino wodan ma joddi ndin rawahu Muslim ko andi gollen bobo on si hajji haray ko hajjinɗo kun on mari baraji ɗin kankon ko maraji puttirillahi toon e kadi fi kun mawni haray farilla ko farli kun kon haray hani iwali madama kun hajjoyi adi kun helli feede hadis sabu amiya hadisa temeɗɗe jeeɗaɗa ɓo ila fuɗɗiɗen deftere nde wa anhu qala kana laatiki alfadlu ibnu abbas o ɗo wiyeteɗo ibnu abbas radifa rasulullahi hari ko iwtirɗo ɓawne laaɗo ni fa ja'at imra'atun sonnajo go ari min khus'in jeeyaɗo e ngol ɗo gorol fa ja'ala alfadla kana alfadla laatike fadlu ibnu abbas radifa rasulullahi iwtirɗo ɓawne laaɗo o fa ja'at hari imra'atun sonnajo min khus'am fa ja'ala alfadlu fadul wonti yanzuru ilayha mo ndara faade o sonnajo mo ndara faade o sonnajo wa tanzuru ilay sonnajo on kadi hino ndaramo fa jala nabi annabajo Allah kan sallallahu alaihi wasallam wonti yasrifu wajhi mo yilas yeso gorko ngom bi mana al fadl ila shiqil akhir yiltira yeso makko ngo nabbira e ngo sengoto katata sonnajo on alira ɗon fa qalat on sumati sonnajo in ya rasulullah inna faridatullah andu farilla Allah ala ibadi e dow jiya makko ɓen fil hajji ka hajju adrakta abi ɗum hewtitike ben an mbimana ben an hajju on farlama e hoore maɓɓe kono e hewtitike ɓe noon cheikhan ko wiyete ko nayewu kabiran mawnugu molanago la yusbitu ɓe wawata ɓe heɓata feere ala rahila ko ɗum woni voyage ugol joni noon afa hujja anhu yomi hajjan baba gala ne laaɗo make nam o hajjante kan a hajjanaymo wa dalika ɗum ko waɗi fi hajjatil wada'i ka hajju sakkitoro muttafaqun alayhi wa lafzu lil Bukhari si yama hajjatul wada ko hajju mo nelaɗo Allah on hajjoyi on nelaɗo hajjoyi Allaɓe ɗi wiyete tun hajju sakkitoro ko witte hajju sakkitoro ko umra mo ɓe waɗi on ko on konta hajju hajju ngun konta hajju donc andi ɗon inne joni awa hajju arano e hajju sakkitoro ko ɗum wiyete hajjatul wada hadise on ko faala en haalande mawɗo si woni nayejo tawile o heeɓino jawdi ko waɗɗimo hajjoygol haray ko ɗum woni ɓeygure makko nden ko ƴetti jawdi ndin hajjanoyamo haray baraji ɗin hewtaymo kanko hajjanaɗo on e kañum hajjanɗo mon on kanko kadi ko ɗum woni o heɓay baraji saabu ko o hajjani oya kon wa anhu ƴettama e makko anna imratu wonde no sonnajo goo min Juhaynata immorde Juhayna jaa to arno ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat o wi inna ummi anduno yumma nadarat o foduno ne laaɗo anta hujja wonde o hajjay kono falamta hujju o maayi o hajjali hatta o hajjali hatta matata ha o maayi ɗulle tawi o fodi enene laaɗo afa hujja anha yomi hajjanmo qala ne laaɗo maki namo hujji anha hajjanmo ara ayti ayyali law kana ala ummiki si tawi laatinoke hoore nene ma day nun ñamande himo ñawli goɗɗo a kunti qadiyata ko a wonno ko yoɓata nun nde ñamande kono woniri awa aqdullaha ko ñamande Allah nden fallahu ko Allah a haqqu ɓuri handude bil wafa e hunnanegol e yoɓanegol ñamande nde o ñawla rawa Bukhari hadise o ino andi nayi gogo sa fodi haray woni ñamande ɗiɗi si tawi woni mawɗo ma maayi hajjali tawi o foduno haray ko ya immo hajjanamo so tawi kadi o fodano haray fo e mum kadi ko ya darcimo e mum no wodi hajjanamo a heɓa baraji ɗin kadi hewtaymo
wa anhu yettama mako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah maki ayyuma sabiyin kala bobum hajjukum thumma balagha al-hinsa riftikum hewti helli feede mi mana kala hajjuɗo bobum hajjukum helli fa ka yehi ha kun Allah oki ko gurdan ha kun helli fa rayfa alayhi no fawi kun kadi an yahujjande kun hajjatan ukhra hajju go'o sabu ngu hajju to ko nafila wa ayyuma abdin kala jiyaɗo hajjuɗo ko o maccuɗo summa utiqa refti o rinɗina fa alayhi no fawi mo kadi an yahujjande o hajjatan ukhra hajju go'o si woni o ni dimo ra ibnu abi shayba wal bayhaqi wa rijalu worɓe filliɓe hadis on tigatun ko hoolaɓe illa anna sonatum ikhtilifa lutonirama fi rafi'i fi ɓantugol hadis on wal mahfuz ko hunjakon anna wonde hadis on mawqufun ko darnaɗo wa anhu qala wi sami'tu minani annabi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu himo khutba yaqulu himo maga ka khutba la yakhulu anna wata weddodu ko satti wo rajulun gorko bi imra'atin e sonnajo illa wa ma'aha sona harano nde sonnajo ndu mahramin harmanɗo mo waɗatake ko poson ko nambara wala tusafiru sonnajo on kadi wala tusafiru almar'atu sonnajo voyasata ko satti wo illa ma'adi mahramin sona haray mo wonde jomhurum makko kon jomhurum makko ko baba makko mawɗo bappa makko kala hikkorɗo baaba ma kala hikkorɗo ɓiɗɗo ma kala hikkorɗo nene goto ko ɗum ɗo wiyete ɗum hurum mara mo wonde modi makko sowona ɗum gasatade fagama rajulun gorko go dari fagalani ya rasulallah inna murati andu sonnajo an on noon awa harajatto o yalti hajjatan fi hajjoygol de wa inni min noon o mo yiwɗa iktatabtu mi windama fi gazwatin haɓoygol jihadi ko on noon mi waɗata kada wa kada yarugol jihadi ni oye kadi windike hajju o fokkiti hajju wala nelaɗo make yilto ka jihadi yilto intalik yow fa hujja hajjo yama imrati ka wonde sonnajo ma o muttafaqun alayhi wa lafdu li muslim musidɓe julɓe sonnajo accitatake voyasa kanko tun hay hakkude ɗo e Fuuta sellataka naɓata sonnajo on ka gar watirɗo ambarkamo joni aray mi wattidi o biyandirawa ma o ɓiɗɗo ma o ɓeyga yadana ela e makko a nokkel kaari walla nollanmo oto heɓa oto feƴƴa sellata mi inni sellata wona min Abdoullahi kala woli mi filliti sellata nafere mo voyage ugol ƴetta ɗo avion ɗo ha Dubai jippoyo ƴetta hôtel ma ƴetta oto ɗo sutagol ɗo ha foore e ko nandita tay ɗum aray e waalo e garuwatirji waalo e hôtel ji waalo e nder otoje e nder camion je musidɓe julɓe reno ɗen wandu ƴettama e makko anna nabiya wonde annabaji sallallahu alaihi wasallam sami a nani rajulan gorko yaqulu himo wiya labbayka mi notikama yo Allah an shibrama fi shibrama bi mana mi hajjani shibrama qala nelaɗo maki ene man shibrama ko bon shibrama qala on wi akhulli ko musidɗo an ko yumma goto on aw qaribulli mara ko ɓattodiraɗo an tum qala nelaɗo maki ene hajajta an nafsika a hajjanino hoorema hari taw qala wi la o oyi qala nelaɗo maki hujji an nafsika hajjan hoore ma taw ha gayna hikka tumma hujji refti hajjano yano an shibramata fi shibrama fi hitande fewni si Allah tawi rawa Abu Dawud ibn Majah wa Sahih ibn Hibban warraji ko jicci kon inda Ahmad ka Ahmad wago faw ko darno ko hadis on ko andi gollen goɗɗo hajjanta goɗɗo hajjanali hoore mum ko ya hajjan hoore ma labaga kadi ka hajjino ya goɗɗo an hajjali haray hajju hajjina ɗo hino selli kono noon haray kadi hajjin ɗon heɓay baraji ko hajjini kon kono haray ɗum ittali farilla wonɗo on ka dade makko si o maayi o hajjoyali fihi mo hajjini wulure o nangete fi ko hajjoyali kon haray ɗum koye en wattu yiilu wa anhu ƴettama e makko qala o maki khatabana khutubani men rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala maki inna Allah no Allah kataba alaykum o farle dow mo al hajji hajju ngu fa gamal aqra immi dari o wiyeteɗo aqrama bun habis fagala inni enen la afi kulli amin ko hitande kala hajju farwi goɗɗo hitande kala mono mari koye hajjoy ya rasulullah ala nelaɗo Allah deƴƴi taw e ha nelaɗo makeyi noon law qultu ha harami woluno ɗum bi mana harami nunnuno hi harayno la wajabat harayno waɗɗi ka harayno hitande kala koye hajjoy ko ɗum waɗi si nelaɗo deƴƴi ɓe jabaki al hajju ko wiyete kon hajju ko farilla kono marratan ko lawol